Image Paodam yang tabiriba singbu taram na uksabalo na kurumzari. Paodam asigi maroy pauda nupi angangi mathata tathariba crime sing police na serak piraga loishinba yaroi haina justice and quotation high crate. RK Santomba Journalist Award lising intara nipan Naurem Gyananda kusina kre loyana numinini kongsata BJP National President Amit Shah Imphal da thungla kre. Hauzik mapungaiba paulo birasi. Nupi angangi mathakta sathariba crime singasi police na phaduna serak piraga loishinba ngamloi haina High Court of Manipur and Executive Chairman Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR Justice and Quotation na phongdokre ngasi MCPCR na sinuna North East sida laiba All High Court Complex ta pangthokiba MCPCR gi hearing room hangdokpagi thoranga mari lena athabar mithong gi warol piraduna Justice Quotation na angang singbu afaba lambida purakpa amadi ningthina society gi marakta afaba wakhalon amagloyena pulhanaba hotnabada angang adugi imung manung school oja amadi society gi asoba daite lei prithvi gi oina United Nations na angang singi dama English ngan sa pa yang khaya panda Rise of Children lauthoki Bharat su English ngan sa pa maudani thoida Rise of Children adu apply tauki ngasi hangdokliba hearing asina angang sing mathata tharakpa crime singbu kupna thijelaba tungda warak watemduna makhoibu mimana handuna samas asida amu hanna pulhan bangam lagani miyo ayambana right to education RTE khangbang amdana leiri RTE na angang singbu lemna mahi masing tamhanbai khudong chaba piriba si lairik laisu hairaba singna awareness piduna khangalasi haiki. Every child has a right to get education. No government school can deny admission to anybody. Fail in Basuyate, detained Awuyade, expelled Awuyade. These are mandates of law. 2000 Right to Education Act. Without education, because that is the most important education right of the child to have good education, because that's how he is going to build up his whole character, his individuality. Indo-Myanmar border pillar ki matang da sayed na balay hai na Manipur miyam na mipainari ba du sayed na balay te bhapta na ba wat padagi sandok pa pauni hai na State Union Home Minister Kiran Rijiju na phongdokre ngara Imphal da pangthokpa law and order ki review meeting yawra matung ngasi airport ta salamdai Singmairong da leiba classic grandeur da paumi singa unabada mahakna paumi singi pakhum piraduna wafam asi phongdokhibani Magna Makata Duna India Amadi Myanmar Nungsijana Leminari Balebakni Kanagumba Political Party Karana Natragamio Karna Border Pillar Matanga Sayed Nabalaire Myanmar na Manipur Kai Landslak Le Haina Pondoli Wapamadu Hauzik Paubagi official Oibawapa Matalaitri Narang Manipur Chief Minister Yauna Awang Bathaki Mipama Pantutno official Oiba Timama Taduna Yangsinaba Kangan Kre Hiramasagi Matanga Foreign Minister Dasu Akupa Warol Thamkre Manipur Kai Amadi Bharaki Union Territory da Solok Patarabadi Lemna Khak Tharoi Asum Aran Hana Thidokna Thabak Tobuna Chungani Manipur Miyamna su border pillar number 79 Amadi 80 gi matangda Mipai Riba adu Pukning Wakal Phathabiyu Athuba matamda border pillar asigi Sayed Nabalayam Labasu Lebak Anina Asumba Mawongda Loishinaba Hotnagani Haiki Kangla Lanpung Sepongi editor Oiramba Pathau Konung Satomba RK Satomba na Laikidaba Numika Marilena Magna Loramba Ireba ki Thaudang Ningsing Jaduna Piba RK Satomba Journalist Award lising nipan Huyalan Pau Pau Segi Special Correspondent Naurem Gyananda Kusinarakre Kumza lisingani Mari Dagi Piba Horakiba Award Asida Sahi Sigi Award Pankraba Naurem Gyanana Kumza lisingani Tarata Culture Amasung Masigi Marilena ba masak singi matangda pausing ikibagidamak award asi mangonda kusinarakibani hairi Naurem Gyanan Kaksing District Kaksing Wairi Senapati Lekaida Kumzali Singa Sapan Marpugi April Amada Naurem Krishna Mohon amasung Naurem Ongbi Sanahal Anigi Macha Oina Taibangda Kongdaraki Masin Manau Mangagi Manungda Mahang Naiton Bani Naurem Gyanan Kumzali Singani Ahum Dagi Lising Ani Mari Pauba Huyalan Pau Pau Seda correspondent oina I Pau gi lamda khongdaraki
ꯀꯨꯝꯖꯥ 2002-2009 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ 2009 ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁ (DIPR) ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯇ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ 2015ꯒꯤꯗ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯏ-ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ DIPR ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ (ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯑꯣꯟ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟড ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ) 2016 ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (SSUM), ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯦꯇꯥꯔꯤꯌꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ (MPPDU) ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯒꯜ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (SCM) ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯃꯟꯊꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯆꯍꯤ 112 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏ-ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 2019ꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯨ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ R.K. ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯁꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯍꯤꯖꯒꯥꯡ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ, ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤ. ꯕ꯭ꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ D.S. ꯁꯔꯃꯅ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯥꯟꯄꯨꯡꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝ 12 ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯐ NRC ꯑꯞꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ R.K. ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯁꯣꯛ 2018ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯒꯤꯗꯃꯛ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ BJP ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯔꯥꯝꯂꯥꯜ, ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯔꯥꯝ ꯃꯥꯙꯣꯕ, ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯖꯌ ꯖꯋꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯄ꯭ꯔꯜꯍꯥꯗ ꯁꯤꯡꯍ ꯄꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ 2018ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯝ ꯀꯤꯔꯦꯟ ꯔꯤꯖꯤꯖꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗꯤꯌꯔꯗ 2018ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ 2018ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯗ BJP ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯅꯕ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯪ ꯇꯥꯅ खꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ इम्फाल में सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जो क्रीम लीडरशिप है बीजेपी की, उसका स्वागत करने का आपको मौका मिला है। नेशनल प्रेसिडेंट पहली बार आए हैं और सारे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके लीडर्स के साथ जो बैठक करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को मजबूत करने का ये तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठकें ऐसे ही चलती है और हम सब मामले में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा कि इम्फाल को इस बात का सम्मान प्राप्त है कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य की जो क्रीम है बीजेपी की लीडरशिप की, वो इम्फाल में है। हम उनका अभिनंदन भी करते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए ठीक दिशा में सब अभी 14 राज्यों में जीत ले ली है। 2019 भी जीतेंगे और बचे हुए राज्य भी जीतेंगे। CPI मणिपुर स्टेट की मियोई 13 साबा टीमना ngasi क्वाथा खुनौदा चतुना मणिपुर की ngमखैदा किलोमीटर 3 लोम संगसलगलगा बॉर्डर पिलर 34 युंगसिलमखिबा अदु येंखरे। खोंगसासिदा स्टेट सेक्रेटरी सतिन कुमार फोंदोरपदा मणिपुर की लम्मांग बियारोय CPI ना ngमखैगिदमक सबचाना लेपकनी। किलोमीटर 3 पिथोखिबा तारबदी मतुंगदसु लम लौसिंखिगनी। लम पिथोकपदा तुमिना लैसनबा सुमदे। भारत सरकार दा प्रेशर पीगनी। CPI की सेंट्रल लीडर सिंगतानादुना पार्लियामेंट तक्सिंगनी हाइकी। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स अमदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की राज्य मंत्री अहलुरियाना हाइक्रे मणिपुर दा लैरिबा नहारोन सिंग यामना टैलेंटेड ओय। मणिपुर की इकोनॉमी दा मतेंग पांगनबा केंद्र सरकार ना मपुंग फाना थबक पीबदा मतेंग पांगनी। वाफम असिंगरा इम्फाल थुंगलखिबा केंद्र की मंत्री ना ngasi इम्फाल की मंत्री पुखरी दा लैबा सॉफ्टवेयर पार्क दा महै तमलिबसिंग अमदी एंटरप्रेन्योर्स की इंटरेक्शन प्रोग्राम दा फोंदोखिबनी। मंत्री ना मखा तादुना अवांग नोंगपोता लैरिबा सॉफ्टवेयर सिंग दा खंग हैरबसिंग भारत की तोंगान तोंगान मफम दा थबक तौरी। मसिदा डीडीओ ऑपरेटर अतै कंपनी सिंग सरुक यादुना लमदम असिगी टैलेंट लैबा नहारोन सिंगना जॉब क्रिएशन तौनबा होनरगनी। मंत्री ना सरकार की रिकॉर्ड पुनमक डिजिटाइजेशन तौरगनी हाइबग लोयना अनोबा रिकॉर्ड पुनमक हौबदगी डिजिटल ओहलगनी हाइखी।
Manipur University ki BC Lauto Haiba Dabi Toroduna ngasi Manipur University Teacher Association, University ki Staff Association, Musu Amadi University ki Akoibada Lariba Club Organization singi apunba Khongchat ama University ki campus tagi hauraga satkre Khongchat sila saru yakiba Mutagi President Professor Ais Tombina Phongrakpada Mamangda Rajyapal Mukhyamantri Amadi Center dagi lakiba Joint Secretary Unaduna Oiriba Phibam asigi matangda Paodam kre Mutana BC Unaduna Mairoi singi dabi yasanaba tawbiyu haibada yadabadagi wathok asi lakhibani Central University oibana BC lokthokpa haibasi center gi mathawni Mutana Jun Marida BC da haikibadu sukta tabidabadagi thasi kunmarida mahakna lande resign suktaw toroi haina clarification phongdokibani isu asi Manipur pumbagi oirabanina musugi iho asida sagalagani haiki District Health Society Thobal amasung Texam Gram Panchayat anina kusamnaduna sinba nomagi oiba medical health camp amang asi Texam High School da pangthokre handak thokiba ising isawga marilena pangthokiba medical health camp adugi saru ama oina pangthokpa tharamda Manipur lenga ki Health and Family Welfare Minister L Jayanta Kumar Singh na athoba mitunglen Wangjing Tentha Kendra gi MLA Paunam Brojen na tharam mapu Deputy Commissioner Thobal Haubam Rosita IS Health Services ki Director Dr. K. Rajo Singh amasung Directorate of Ayush ki Director Dr. A. Ganesho Sharma ahumna akhanaba mitunglen oina saru yaki Athoba mitunglen waron pibada Dr. L. Jayanta Kumar na hai aigi kunai ama sakhot hange hairagadi hakjang phattaba yade maramaduna human resource development asi yamna darkar oi hairuna malem asida leiriba miyoiba kunai asi tinjang kaijangdana nungayai phana thambada khwaidagi maru oiba asi health sector sakhot hanbani DC Haubam Rosita na haikibada handak thokiba ising isauna Thobal district ki mafang kaya isingna thumjin ba madi yung kai kaya ate akai thonki isa aduna maram oiraga leina tina kaya sandorakadra haina singnabadagi medical health camp asi pangthoksabani adumopu matam sana medical camp pangthokhibana leina tina paksana sandokpagi awabadi mayokna khidaba simak yamna laibak phabani haiki medical camp aduda miyoi sa kaya lemna layan kibagloyena darka leiba hida langthak singsu piki camp aduda OBS and gynae ophthalmic malaria ENT TB surgery medicine ayush na singba department singi doctor singna saruk yaduna layanki July ki tang mga dagi mapan phauba Ahmedabad da pangthokadaba Special Olympics National Games 2018 under Khelo India scheme da saruk yanabagidamak Manipur dagi sanaroi tara mapan amadi coach mga ngasi Imphal thadokre sanaroi singasina athletic football badminton amadi unified football da saruk yagani loina team asida saruk yariba coach and ojisu National Game asigi football resource person oinasu saruk yagani sanaroi singasi Hapta Kangjebungi main gate tagi Kangabam Jadumani social worker na lamthaki loina selgi tengbang oina lupalising mga mateng pangbiraki loina Special Olympic National Game asigi mateng pangbiraki basingdi Veteran Football Association mapal Kangjebungi members singna lupalising nipan amasung Kangleipung hairiba team asna su makhoi gi journey asi mateng oina ba ising bottle khara su mateng pangbiraki Andhra Pradesh tagi sahi kunithoi surabi engineering tamlabi mahiroi amana mahakpu senior mahiroi anina phamlan biraba matungda ki handuna leire haiba wafam phongdorakre police da wakali baserol da mahna haiki hoki basahi gi February thada senior mahiroi ani aduna mahakpu birthday party amada puki mahakpu namduna youth ala matungda phamlan ki thaba adu sathariba film namki matungda mahakpu blackmail tauki software engineer ani adu kumsi pass tawduna college thadokre hairi Police na makhoi ani bu gang rape ki maral sikre amadi ITA ki makhada film number amadi blackmail tawbagi maral su sikre makhoi hojik phawbadi phadri mahiroi nupi aduna police da haikibada Krishna district ki Agarpali da laiba college adugi management da su thawdoi matang da wakale adubu Officials in the police da report tawbidre madugi mauta video adu muthat kre haiki loyana nupi masa adu da su maral yajana bakhangan ki College management na phondokibada makhoi matik chaba action lakhokre nupi masa adubu mina sakhangdana ba amadi maki tungi punsigi khalaga police da report tawdabani adumoinamak college aduna mara leiraba bamsi amasung sibare di ga yasanarabadi purakrabani hairi
थानी की मतुंगदा अहुम सुबह महिरोय प्रवीण कोबामन नुपी अदुदा लाख 10 की डिमांड तोबलोयना मंगोंदसु सेक्सुअल फेवर पिनबा हाइकी प्रवीण दी पुलिस ना फारे अतै महिरोय सिंग यामना थुना फारगनी हाइरी प्रोमिनेंट बिल्डर अमन वकलकपदगी पुलिस ना मिसेल ओइदन लेरिबा दाऊद इब्राहिम अमदी महाकी मसे मनाव सिंह इकबाल कास्कर अमसुंग अनीस इब्राहिम की मथक्ता सिटी पुलिस ना चार्जशीट अमा थांगखरे बिल्डर दुगी वकता कास्करना गोराई एरियादा एकर 39 चाउबा लम अमगी दिलदा लुपा करोड़ 3 लौखी दिल अदुदा दाऊद इब्राहिम अमसुंग अनीस की खुद यावे हाइरी मरा लेरबा मियोय सिंग अदुगी मथक्ता आईपीसी की तोंगान तोंगानबा केस क्या थाने पुलिस स्टेशनदा पांसिले हाइरी सानबगी पाउदा रशिया ने युम्बो इदना पांथोलिबा कुनमाथै सुबा वर्ल्ड कप की नॉकआउट स्टेज दा टीम 13 लाइन अप तौखिबलोयना ngasi प्री क्वार्टर फाइनल सानबा होख्रे ngasi अहोब निमिता निमिदांग पुंग 3 मखाइदा पृथ्वी की ममिंग लेरबा फुटबॉल टीम अर्जेंटीना गा फ्रांस का सानरी अनि सुबा मैच निमिदांग पुंग 13 मखाइदा उरुग्वे गा पोर्तुगल गा थेंगनगनी अर्जेंटीना वर्ल्ड कप की हिस्ट्री दा 1959 अमदी 1963 विनर ओइख्रे 1959 1963 अमदी 2013 दा अहुमलक हन्ना रनर्स अप ताख्रे मांगना थेंगनरिबा फ्रांस असी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री दा 1959 दा विनर ओइख्रे अमना निमिदांग पुंग 13 मखाइगी अनि सुबा मैच दा थेंगनगदरिबा उरुग्वे अमदी पोर्तुगल अनि असिसु अराइबा मैच अमनते टीम अनिमा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री दा ममिंग लेबा टीम गांगतनी उरुग्वे 1959 की वर्ल्ड कप दा विनर ओइख्रबनी पोर्तुगल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री दा हुजिक फावो विनर ओइबा ngamdri अदुमकपो टीम असी वर्ल्ड कप की टीम सिंग मनुंगदा अराइबा टीम दी नते हौजे अराइबदा मरोयपा अमुकाना थमजरी नुपी अंगांगी मथाता तथरिबा क्राइम सिंग पुलिस ना सेराक पीरग लोइसनबे यारोय हाइना जस्टिस एंड कोटेशो ना हाइख्रे आरके साथोंबा जर्नलिस्ट अवार्ड 2019 नावरेम ज्ञानंद खुसिनाख्रे लोयना नुमिनिनी खोंसता बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह इम्फाल दा थुंगलख्रे ngasi gidi imes paudam pizaba matang aselo sinjare miyang tabiri ba singbu khurumjari